Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jing sa priyang ka video hakilat social media jong uba samlen malnyang. Hakabalayo song uba samlen ula bernyam mi kipat ba kasoyong da kabaong baon pendan kami kabor badan hapo kasorkar ban pendu bat kangi kiskim ban 1 siya soyong nakliang uba amazing ula keren syakilat patay kubor mentakasngi ka kanriyo terek ujemang arhajar arpulai. Hagabaw loong ba ka jingkran uba samlen imat kadi ka jingkulmar jingmut balalut pisah. Uba amazing loong nadu kapore lap election tayu ibo kertong ke NPP na soyong konstituensi uri hadian jo kaseng bat omdan nya kabor ban kren nya kanong rem ban le na banta kipat ba. Uba amazing ulapan paru da kabaong ba kipat ba ka soyong kila kentat yu ba samlen bat sisian bala syarem onom dan borshu da kumwe. Em halor kani kebentang langsung tu syai. Ba kajing rumah jingmut imat kani balalut bun palat kepisah ne imtip ne balak pendon kam di keyboard pisah kumdo bantre nomor ba hapor bangingi ala election ngila dep sungutu ba ukurtong ke NPP uri hadin ka parti uri hadin kala mamdan juga akter nalajong ba nle cupai ba ban keren nya kanong rim pai ba cuba kan gejing ele po soyong bagi don lang gini ijong ba prostun ijong digi he ke NPP ber khoi kibawan soyong nang syutam tang betul lah hajar saus pa tam badai bamdai begitu dengan syuti kena ba mat ninyo hajar per hajar entam. Nas tu ba kipai ba soyong gila duk kentai hi wa samne te de keren rumar kan no kanoro te ngingin nom pediang namar ba sisin bala syarem pinum don borsu tak muai pa bakin onga parti kumta kumte te dara ba samne do sungdon gabor kata-kata kan keren nak basyan mo na sungdon gabor kata-kata ban ong ba ngin la ban khang lat ya bang ngin nom te kata skim sya soyong temdon kam hiru ban kon election la asyuli bi ban ya punya so tang kumunong ket kam ke parti ban chunyon ni no ka don kam abot ne nak le kejonga tengah situ gue ba larem pim don kam su dak gue mele tu don gabor ban wara gi bro pinom la ban khang